حالت و زنو کام کو حق خود راضی بره کام کو یو بنا ظلم حقارتی کام کو مردم مرحمت شوقت بکنی آی مسلمانه آی دین را هست کنی دین مردم سمدی کو آخرت مردمان الله تعالی مخافات بده مردمان دنیا دای سعادت سلامت بالمردمان سبب این است اینو کمایان و شماهت تا شیخ سعید افندی آمه این مملکت یو دعوی یهودی به یو دعوی اسلامی به یو سمد شریعت الله سمد قرآن حکم قرآن یو قیام برازن یو حرکت برازن آی پیرکی شما پیلی شما آیجی انباز اینو اتاق اینو دعوی الله و دعوی رسولی دعوی یو مشهد یو نامه یو موقعی نیو ای که شما زان ما عائله شیخ سعید افندی است یو چی کیدا آی که مسلمان آی که الله رسولی فروح است کنی ینا ما هست آی بینا نه موقعی ما است نه رتبه ما است نه مایو جایدا مدرسه حقوق ما و جماعت ما و تجارت خانه ما چری چینی ما شما را آنجا واسطه ما آئی کو شما عبادت الله تعالی بکرید شیخ سعید افندی سمد دینی خو انو قیام برازن و شما سر دینی خو بندن آئی کو چیه کو دین شما را نزدیو کام کو دین شما را یعنی عمل پیا کام کنسه کام پیا بسه آی برای شما آی مردم مؤمن اخوتن مؤمن برای یومینا başka yol beklenti ma çare çiki şema ra nevaze mana mevki vazen mana manfaat vazen ki elhamdülillah Allah Teala rızkı şema senidam imaydan şema koyu kabten rızkı kul temin ke ma rızkı kul temin ke ama mühim yani ma piya yo dava ilahi da manbazı yok خیلی ماجی پیاراو گنه ماجی پیاراو اگه الله تعالی خیر دان ما دانش ماجی اگه جزا دان ما دانش ماجی ما اینکه رند زانو کو ما سمدی دین اسلام ما سمدی شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم پی ما را انوار پی شما را واسین شیخ سعید سمدی شریعت سمدی اسلام سمدی دین يوجي وجا يقال ضابط يوبات الشوقة شوقة يفاجئ يسوي يعني يوسفش başka يوتشين يعني أيكو أي وقت كم كو أي قانون إسلامي دين إسلامي لايكو كم كو شريعة چين مدني قانون أسلو كم كو أي روج كم كو وا إنه يعني خلافت لو بنو قرآن وندی شیوی قرآن بندروی شیوی مدرسه آیکو اسلامی حرکتان کنو یعنی چی جماعت ینان و یاقت آی جایکو تکیه ینان این قانون لو بنو اینو کمالیزم یو رجیمی کنسیزیو ما قاچه کمالیزم حرکات کدا ما دعوی کو کمالیزم اینو شما از تونیو شما را این واقع رم بزنه پی ویزمری واقع شاهد یعنی شیخ سعید افندی را دین و اسلام başka چی ما یعنی یو چی نپاون شما را قطعیت پی ما را با شما گره دقتلی بود کام کو دین شما و فرزن و راست باید یو رو است که منفعت شما است یو رو است که ضرر شما است رو است که شما ترسن إننا نركز ما دعوي الله تعالى قدر ما مقدرات ما شبسه هاي كذاتن الله ظن الجزائي إن قطعيات لا يوتشين
هما معاملي تزيارات شما كانوا ما شما برسن وشما بيما را فينانو بنك يعني بلكي مريدان يجلس انه ما يعني شخصية عائلة شخصية من مريدي ضابط في نيو مريدي وطريقته كم كريو عبادات كم جار جنو يعني كم تزبيه كم kaç kere, kam orada kaç kere, onu mara yani uçi, yani ma dernek ne ko ye mazaf çi bedru yardım bedru, enu çi ma çinu, yani ma ay kuvveti şemana, ma piya yo mesele dinda, ma beray yo bina, ma kader, en bazı kaderi ma kader araştı ma, piyşemaji yani rayeri Allah Teala'da yani Kur'an'ın malı Kur'an'ın, ki yine hami ve şahiş. Yani mafya yok. Ahçin. Kam kurayere Allah'tan. Cihad bekürsen. Kam raya Allah'tan. Kam nikodan. Kam mali kodan. Hanif yerin yok. Enu farçinu. Kam semen. Yani enu mevki çinu. Mevki Allah Teala ibadetu. Mevki Allah Teala yani nizayı Allah Teala ameli salih. Aykum erdim halisnen diyor. Başka yok çiçini. يعني انه مره انه بلكي يو ملاحظيه اسمه بحيته هسه ما يوجد يعني شما هترا زيارتي شما كانوا ما يو بينا يو سلام دار ما بيا يو نماز كانوا ما بندي الله تعالى انه الذكر طريقه بريميو انه الذكر الله تعالى مردم نامين وعنه ذاتن الله تعالى واتك واذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون و شما پیا شما روشکانی شما yani hem de şey vakti ku istirahat çıkıp gelen merdim namı Allah Teala. Yani Allah Teala sevabı zikir estu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakti ku çiğ melaketi ku ame Uhud'da yardımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bedir'da. Enu Meleketler de du meleket dünyada men kam cayda zikir bibise zikrini toplayıp yani uca yeni piyada zikir kendi. Mana yeni vakti ku meleket yani merduma ve nami Allah Teala davet kabul kendi. Ay feyzi bereketi ilahi merduma ve yani ay feyz şu sigorta estu Arabi ko sigorta kendi sigorta estu ko sigorta kendi sigorta ilahi estu. Allah Teala merduma sigorta kendi sigorta ilahi zikru ibadet و توکل الهی و مردم هر چی خو الله تعالی را وزن ما مصدر ما هر چی خو تسلیم الله تعالی کن توکل ما الله ما ظن کو امر الله وعد الله تعالی حق شر وعد الله تعالی تو شر نه تبدل نه تغییر چنین sigorta Allah daha kuvvetli ما sigorta خو عبادت مصدر چی Mali insan herkes normal, herkes hori dünya göre kenu ama hem ihtikad iman, imanı me Allah Rabbi Peygamber Nuh, ma hemiş Allah ma ibadet Allah ken, ma şefkati merhameti Allah Teala vazenu, ma şefaati Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vazenu, ya Rabbi rifati Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. روح على ساتاش شفاعتي رسول الله مغفرة نصيب الله تعالى خير شما قبول بكرو الله تعالى صحة عافية بد شما رزق شما دين شما أداء أي كو سقنتي وحزو سزي شما رجاء الله تعالى راحتي بدو بركات بدو السلام عليكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع السلامه